Thokozani emakhaya ngibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi namhlanje ake ngibuye sikhulume ngalamaphupho lawa ahlupha abantu abadlozomelwe amadlozi. Labantu laba kuthiwa kuba nomoya wabantu abadala. Labantu-ke bayabantu abaphuphayo kakhulu. Uthola ukuthi ngisho isemini afikelwe isihlwathi mesevuka nephupho. Labantu laba banokuphupha, uthola ukuthi umuntu uphupha iy'lwane zasendle, uthola ukuthi umuntu uphupha amabhubesi, uthola ukuthi uphupha lamabhubesi uhamba nawo, uphupha lamabhubesi edlala nawo. Omunye awaphuphe ewabona nje lapha endle, omunye awaphuphe kuwukuthi waphupha ehamba lapho ekhaya lakhe kuhle kwemfuyo yakhona. Omunye uthola ukuthi-ke uphupha iy'ngwenya, uthola ukuthi uphupha ingwenya mhlawumbe imthathe iyomfaka ngaphansi kwamanzi, i-crocodile-ke ingwenya kulaba abangazi. Kuphinde omunye uthole ukuthi uphupha iy'ndlovu, iy'ndlovu uthola ukuthi zidla khona lapha ekhaya noma zidla ngakhona ekhaya, lawa ama-elephants. Omunye uthola ukuthi uphupha amahipho, amahipho imvubu, inkomo lena yasemanzini. Uthola ukuthi uyayiphupha nayo, uyiphupha eyibona, mhlawumbe omunye azayiphupha imsondela. Omunye uphupha ingwe, uthola ukuthi uphupha ingwe lena ihamba nayo. Omunye uphupha ingwe lena imbuka nje laphayana endle. Omunye uthola ukuthi uphupha iy'nyoka, inyoka kakhulukazi inhlwathi. Uthola ukuthi le nhlwathi lena ayiqondile ukumenza kabi, ayiqondile ukumlimaza. Kunalokho uthola ukuthi iyambuka nje, kwesinye isikhathi uthola ukuthi iyazihambela, kwesinye isikhathi uthola ukuthi iyasondela, iyamkhothakhotha, omunye iyamthandela. Lokho-ke kusuke kuyikona ukuthi unesimo sabantu abadala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye unokuphupha, aphupha abantu abagugile, izalukazi namakhehla. Isikhathi esiningi njalo emaphusheni akhe bakhona labantu, kukhona okuthile abakushoyo. Omunye uthola ukuthi abasho nalutho, bayahamba nje naye uziphupha ehamba nalabantu abagugile, noma omunye uphupha ehamba nabantu bakudala abenza ngendlela yesidala noma abagqoke ngesidala. Omunye uthola ukuthi uzithola ehlangene nabantu, kwenziwa okuthile, ufundiswa okuthile, kwenziwa ama-rituals athile owabonayo ukuthi ahambisana nesimo semsamu or nesimo sedlozi. Omunye uthola ukuthi unezangoma, kuyagidwa lapho kukhonwa, kwenziwa imikhuba ethile iyenziwe izangoma. Omunye aziphuphe naye egqokise evunile ngendlela yobungoma. Kuningi-ke abantu abakuphuphayo. Omunye uziphupha ngaphansi kwamanzi, aziphuphe ehleli ngaphansi kwamanzi, egugile imikhuba ethile khona lapho, ama-rituals athile efunde. Omunye aziphuphe elapho ngaphansi kwamanzi kuyikhaya lakhe. Kuningi-ke okuphushwa yilabantu laba abasuke bedlozomelwe imimoya yamadlozi. Kepha-ke kusuke kungasho ukuthi uma uthola lamaphupho kufuneka ugijime uphenikhe, udinga ukuthi usuyothwasa manje. Kusuke kusho nje ukuthi abantu abadala basuke bekwenza ube aware ukuthi bakhona esimweni sakho, bakhona banawe. Kudingeka ukuthi uphe i-attention, ulalelisise amaphupho abeza ngawo, ulalelisise imiyalezo abasuke beza nayo kuwena, ukuze ukwazi ukuthi uthole indlela eyaphambili, uthole nokuphila. Sithokoze-ke emakhosini, sithi akube mhlophe njalo, kukhanye kukhanye ekujuleni kwemsamo. Sithembe kukhona lapho esikhanyisa khona, sithi akukhanye njalo emakhosini amakhulu. Makhosi.